ki pai ba nongrep ki bade na ki lai tili ki sonsi menta ka singi ka arpo trek na lar ki la bani kendo yoba Himalaya am sang pliang ubade ru ameli ka Congress na mausun ram kunsi ban pentip sau ha ka baide ba ka jinge ba ki pai ba nongrep ki kendo da ka ba kentu yoba sang pliang ban kan lam ya kani ka jinge ki nongrep hapo ka yunda wa ain ka jela na kaliang jung ki nongrep ha ka ji kendo yoba sang pliang kilapan pa ha u ban pen sngo sa ka sarkar jela halo ka jinge jung ki nongrep ba ka sarkar kan bu dor no hi ki mar ki mata jung ki nongrep kumba ki la da ban bu dor yu sensar Ipi gejik ang jung kinong rep kumbaga menta. Kidang hakini ki kindet tayo ka embus kala pelai ki result untuk kinong rep bapli ki don saw samu ki khol ki bapas na kajo ye. Bapli ka jingrong admission untuk kati kemarin atau acara absan acara ui linik ui kekun hapsim yang bisa balik setiap admission. Mendekan kata ki hapsit saya ke mobile anak. Tidak kecil hiar jom kayo, kinong rat na ekip saya pisah. Mereka magalong menta kesoka, pat state government ni, kampai masuk nong rat, kiburnia, bat nagaliang lagi penyak lagi wei kam, lagi kelak lagi kinong rat. Mereka hagu bapur iku malah sekeren, kendai 1% kejelah jongi kita kinong rat. Jelah lagi kinong rat jongi, kikun kilapas, non suk wei siu kikun. Kekun kayam kolong tiap kayam bakal liar nama bakal tua man puli rela da kapisa ka bakit mi kikpa kimyo su negara kereng nama hiya kayo okot nei kisi monoban bakli egene de nagalian sunang kutu ye ko goben kadiban khai no sigi nongrat nama kumba kolong ta kani ke jingrat ki haga bokut hi kanca no lada nagalian ko goben kamra jing bakli kini kecing yak jeng kayo pati jing na tuwe sigwe kamdon ka balance ya kinong di bat kinong tet bat kabakut iyak ki nongret dah bayak ki nongret kadal ba kung bomdon katu ka minimum support price tinga ajimut ya ka goben bakade banbu ta minimum support price bat kini kayo omdon su kecing saknya ben ya unong di lane ya unong tet rekum bakalong mata ka goben kala fail har bede bat ka kamrat kamram ka polisi yung kakum bakalong mata ya kinorat kalau di pental. Jadi iman banget lapan ternyata herbali kayo satu kalong jadi kamlong di namar ba undan polisi yang akan yang besoka. Isar essential pliang pring na kaba sutonat bat kaba isimki te kerpa di besar batin sinte nung ni sikmat batin penyerap liam lidi ya kaba pen semua lemba ketu memorandum kaba nin saai hei unta bat secretary kerpa di sarkar kumbala yo semua keren khmat dalam kepala subhasa sar keren assembly lada kini sarkar ke pring kata kalong penbiang to surok penbiang to kecingking te ino kuskur ino kemudian football ino ke footpath yarap penbiang ya kemaria kecili ya kata ngin sanang ya lehai bro lombet te lada klempe di yunung rek le ye to kuskur lain mana asal malah beli dia betul kemudian football kebah tempat kemat ikut curah yang kata kia penut ya kepisah kerpa ya isar ban dalam kepala saya ketika tanya kecili kebumut pengnak penbiang yang kedua tu kimaret kecili sangat suaka skur sangat suatu kemudian football nama arba klem lada kanehi kemaret tu ketat hadu kan itu ketu keskur ndon cimut hera ketu kemudian football ndon cimut hera ketu footpath ndon cimut hera kemudian cimut kolong penbiang kemaret tu kasurok bat kecingking tang kata semua ba ban kerpat isar ban keren liam assembly bat ikui kibadon apo congka memorandum tambah ka kecingnya fer hayo nomor bahayo kodon kepor keba men setiap kala ban her kham siang sengai ka ko khamit ka khamko tegamut kat kumba ka ciapat ki bro ki lese kini ki association na de kini idola ko ki chegi umdon khamit umdon priang sengai umdon men setiap gamut tanda ka cu be na du men setiap hadu banda lalu ladu long kata kador kalau kecing ya fer ke dia kata hayo kala bandon kador kecing ya fer ke sisme kala bandon ador laidor saudor kemudian kita kan di lipat gawon kit sikit kalau baik sido tentukan kumalong mata kinorep dungi kiladon
hak jing kaba hadu kata da bom la man batai namar balai maka yo hadu unta kadang kham but ngilmo ba kasokar kum bakala ban pli yaki yo ki bahe haki dong ki baphe hadu unta kini ki yo kim sun pli nilai yosno nakaliang chief minister bo lokula bo sapli gayo bo bahe haki ti time Satai sathain mokundro lani hasmit lani hamawon kene bat kumta tetel dimpong satai sathain lenti mokla ngimiri ki haba on bomden kata kayo cheno gini kinograt tinjai banbo ekama tujunki kata lo cingki di ba haba kene ke komiti joint action committee joki nograt kawanra ahmad tuma mandak sini Kilapan kre eka memorandum kebaki kikwa kit ai mata. Tekane eka memorandum kebaki kila ai kaki jonga ki om bayu kubi lahir lor palat tang santun ka kami hapsu ba kejing pelut. Kebakongsan ya kebangi suku laki long kinong rep nong bendong. Andre kisuku ya ka MSP kismoto ya ka minimum support price bak kidawan atau sorkar paka sorkar kadi ban sebun ban perkhat ban ai ya kata ka minimum support price ya kini kimar kiba kini kinogret kitkhum bat kitkhum bandi nalor kata nisoto bawannya ke cold storage undan syubu lada kadang ke cold storage kata kemud ya uno umar ubah utlo kilala bikin bu hak kata cold storage kat adu undau yo ya kedor ke babiang lani kat adu ke por ke bakinwan ban sim ibrio di balat tie ya kan kemar ni soto pakadang ke jinge bana kalian bersorkal kamu sundan kanu no kajing kersang di kini orang kajing kersang kalong kebasyak siliang don kibayu sumbai don kibom yok sumbai don kibayu kita sebok don kibom yok sebok don kibayu portilan bon balang bom yok portilan tengah suku baka don kecing pet siliang nakaliang bersorkar hamtam nak tunat juga agriculture atau horticulture tenginget bah yakini ki bar bersorkar kadai bukan skap punya bat ngadawai ka department juga agriculture kadai bat itu ya kani ke joint action committee kabangal ong yakini ki member jadi benlek bagi penduk you director agriculture director horticulture UDO kung kateter ba ya kanu no kamar badai bandi na kiti jung kiti kinong rap karo tagajinya sutu lang ba kesoka ni sutu ba kadang 1917 team ni kuat atau team 1917 bahkan late bahkan juma kan ya pendek ba kini kinong rap kungkai ondai bang IT hak kino kiwe ki group kiban penyiar kayo ban knyok dor ya kamar ke jumki te kiro kidon kahok kinomrem kidon kahok ba kinyo e kebentar ya ke jingkre stong jumki ndela da ki kisno ba ya kahok ke jumki ya ke jingkre stong jumki baro sisnem anchuan anchupu dor ke brio na bar kami dah sungguh, kami dah dong kaji lepas belang, kalau ke kabal sulit dong buat. Jadi nama kata kerpat, ya kasokal bakal dia dengan pek banyak juga ni. But ya kini gimat baru, jom kini nongkrap. Ya gaji jom kini nongkrap baru. Nang sarak hari ni ke assembly kawan kawan sedang ke syukur hari. But nak kuat bawa menteri berdipek.
ya karep karyam unjuba ya ki jingbu jingkeli joma hapo assembly